Auto tempo la pen bas kache tonga jok inuda pran kedam. Kar birong sarame atum pen seki ki piponame ke parpon. Ingdeng pli kebra trok All Assam Inter District Open Chess Championship angdung kitipon. Abarim MSC borsing rong pi bangso pir thepen chio tanglo. Jakhong ni phain ner ke pada porphai sirkebra chitima pormalom lakhijan tawar kok tham ka chitokalong dipupen selunijan anat ke cheleng madiupania basafan a phipen auto tempo hiring tangrak pen ke patong dundera jok adyun adimalong amada pran kedam birta kelong duna tengki madiupania bas dipupen ke bang bompen lakhijan tawar kok tham ka chitok angden chirelong ke pasang ko kahut ihum auto tempo a phipen basafana hiring tangrak pen ke patong dundera jok inura prandam nanglo lapen bang ke thamatuma hiring tangrak pen areng husonang pusi birta longpon alang tuma phantong se kotpen bokajan arogia hospital along se kelangjia phan pond auto tempo bearing registration number AS09 ASC 1363 lapen madiopani bus bearing registration number AS09A 5113 pusi pang thekpon long la so long apran kedam jui auto tempo kebega bang amen long birtaro arong amen sarmen kiling arong Apa hidipia sorpusi pang thekpon lapen arenga hukiso bang ke thomatum Karbi traditional music school long Charlie Bom Dilison Terang Mirjang ing hipi lapen baritimong pipusi pang thekpon long arai komasai khetuma dimalong anpali dunsi sai doan chipari deng ponpen klempon hanjang super Egyptian rong pinang kilo abirta Malang News Nijang Karbiang long lakha kithom Chingthong constituency ka parlo Rongjang Phong LP school along Jakhong ni phain ner kebarni Chingthong Kar birong sar habarame atumpen patir piponsi Arnisia Farman traditional village code aputhak seke ki piponame ke parapon bangso jai megalong Chingthong Kar birong sar habarame ame phu khonsing senar ahin pensi me charipon sonsi alihiaman pen advocate Satherong hi advocate Dhonison Lekthe advocate Rupon Timong advocate Jibonbe advocate Bilcham Teron advocate Bisilika Phangchupi pen chenglok ari sang hotum chetong dunrenti bangso seke ki pipona mealong Chingthong Kar birong sar hawarame atumpen advocate atumpen traditional village court arona tengpen kopi kosona hutsi kangsai nangjima lamki ke pho chebahong chihuria hutpen chenglok yeong dungalok lapen kopi kosona hutsi rada tuma phan kangsir kangchat dunangjima kladak pen rong sara tuma phan tekang lapen bidisore sitami pipajir tekang bangso amealong rong nerkep arong sar thea tuma phan panong sekiami pipondo lason si rongjang phong umlado singdoloi patimuka arsan chicken khangma silapen kunthung arong sar thea tum chetong dunlo mesen pen mei pachon pon uthalang sopen khorsing teronang kilo birta Malong News kado gaveda lam ki pho mate lam hoy ki pi abangpu banghini abangpu sida mane inglong aso nei tribal abangpu nei laso angbong abangpu tamangbong si laso alam ki bangi chingsai entoji ile tamange tribal pen angtan ati non tribal kali atong han bangi laso jagong bangi chingsai ponone laso si dong dam la pen laso ka chingsai tipang dangon bangi village ko do bangi village mate rong angkang esia long alam ki doan bangi rong chingsai ponon ko la penong se akiti rong kangsai pononi aja alam ki yang si dokok pulode la sopena thak kangsai adim kona ma hodaksi rong sartu mang la salam mang ke pali pitnang ko la soting bensi hoda insai to po la pente non na ko le tom chithan mon tunai bange kangsai hot adaireng aku ahod bange adaireng ki an bange le tom ke thik ponta ave je la ana cn ponon choji balan en ponon la samiti ko la visita non la so 1954 rule setting ben pulode dom adaireng bange pocket pen atha bangle tom enu ne ke ongnai sida pocket kan se enon choji la pen desida dagai tom chithan to nai bang la pulo mane akhia da dong se pano ba ko baniang si compensation possible ba bang paro aso tunge khoti puron possible kanohok anam titu nai yang si dokok pulode lasan titu bangge
ala kan hok hormu ador ko an ma lason ador things tani en ko na jakong la bentumin tu ne yang si pini sialam ki bang hok kalipin alam ki yang si pide pen bisar pen ekdam long lo la bang ke alam ki hok kali si ki pakoi pen ajani lam ki po bang me thang ke la dam pulo de ason kan hok ador ko de anam ko chitui phanstani ajakong do la bang ke cost si ko santi anon je phanstani ajakong do jelo puson hai ajakong do an parada rong asar tumbang ngong an ajakong do rong asar tum kang sai ahong jai long si bang bit lo de ki po bang je phanda il to me notice ba samon kilo je phanda ajakong do lo aso ke kilo teng benong si bang bidet lo de la ka fine ge nun je phanda ajakong do hai ajakong anta do lo Apendi aku dari puda mangala pulo itu mangge IPC deng ben Indian Penal Code deng ben yang si hati ki deng nai dokok bade imprisonment dokok pulo di lasan alam ki yang saya ni pusi pulo kita ini tomhanji puto bang la pulo je itu koben cing sai bom customary law arona deng ben cing sai bom alam ki doan mangge non da cing sai ni pusi pulo Nisi aku pedong alam citan pun tunai bang lalu pinangan ini tuh kimang Nijang Karbianglong along kepadopon Ingdeng Plikebra Trok All Assam Inter-District Open Chess Championship 2023 Sengkana Farman Angdung Kitipon. Kedam tang jakhong ni phai player ni pen pangcheng ponsi jakhong ni phai nerkep arni mate ni player Farman West Karbianglong Dongkamukam Indoor Stadium along Ingdeng Plikebra Trok All Assam Inter-District Open Chess Championship 2023 Ningkana Farman Angdung Kitipon. Bangso ame along Karbianglong Termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen aluhi sarpo aman pen chetongdun lason si man peng aluhi aman pen MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron Chopha aluhi aman pen Yam Lun Singh Teron MSc Het Singh Rongphar Ronjit Ronghang Meipu West Karbianglong Chess Association Prodip Terang Kongchun Bang West Karbianglong Chess Association lapen kethegeding atum chetongdun Bangso Chess ke patupon along Karbianglong Termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang pensi ke ongdung som cerap cetodun lapen kalitang ke sapterang ahem mate adonarap atum pensi nong e kedoan asonalong cerap cetodun lo pusi West Karbianglong Chess Association atum pen pachinipon dongkamukam pen jonta benang kelo birta Malong News. Sekarang mendamina dongkamukam atum pensi dake Karbianglong mong kataga sports event ani kapre sports event ani han pikta kan ba chess pen chenglok carom board pen chenglok badminton pen chenglok volleyball pen chenglok tak penan district level state level national level player la pen keda Karbianglong pen dame championship long na sunda dulo chess amata asi la sunono wi di kan di sports culture hin along kapre konsensi long kami so indoor stadium na pen outdoor lah ida lagi pon lang itu tiket ke ba sports complex di motor lasi PU kan itu national games ba national events kami dah kini pon di pon gas Karbianglong la pen ke is Karbianglong cukup Lakhain ko rapli Diopani constituency abarim MSC Borsing rongpi bangso pirthe penchio tanglo alang lekedam tang MSC election a phijong pen keso cholong lokmate sugar diabetes a keso la pen blood pressure stroke he huya keso ke doko gajok along hospital along si chelang ponbom do lason se ke pa du si Dimapur referral hospital mate Christian Institute and Research Center along se chelang bomapur hu jakhong ni phainer kebarni anerlo por phai isi malama sangte jut koklo alang leke kalitang Chandra Singh rong pila pen kalitang kasang tipya sopo iglu alang le mahang ke thega dim lake Uriam Ghat Forest Village Sipsagar puthod alang le hala dak pen wang si kithian bornirja bordeka timung orong along si hemri thir klong pen dolo alang le somar bang toksila pen asu adonara batuma phan an piniar ni chipamo tekanglo alang le pirthe dobo mohot ke claim ke dam asaya molake alang le ratcharia long mate SDC sarkar ke chengsi Karbianglong District Council along member of District Council mate MDC Farukre Sirkebra Tokner Kebra Sirkebra ningkan ahut nang manlo lason si puthot Congress sarkar ke charia hut sitame ningkan
pho farman MSc nangman si rada farman sai claim pilu lason se alang like dobo mahot si deopani college pen danglok bordeka timung school bor nirjal langmili rong rubatowar medical sub center pen chinglok kapre development asai claim pimate wan pilu posi adona rabatum pen than pachini pon hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang farman klar da kabirta.